эми ардактуу агайын, улуу кичүү жашкары Жестандайга кадам басып, ушул устатыбыз Рахматулла Козыкеев атабыздын тайным тарбиясын, ак батасын алабыз деп, сизге шакирт түшсөк деп келип олтурат. Азыр ушул куттуу сахнада, ыйык сахнада эки акындын буйруса тушоосун кесебиз. Астыңыздарга кадимки Ноокат черкесинен келген Ыса Жолчуев, жана ошондой эле Сузактын Көгарт деген жеринен келген Белек Мейманбай уулун чакырабыз. Кол чапабыздар. Бүгүн мынакей эки акындын тушоосун устатыбыз Рахматулла Козыкеев жана жалпы кыргыз журтчулук тушоомуздарды кесип атат. Эки акынга ийгилик, кезек сиздерде. Bismillahirrahmanirrahim, жараткандан ырайым. Мен насип эткен бул күндү жакшылап өнөр кылайын. Эң байда элдин көз акын, акында элдин сөз акы, демек акыңарды сунайын. Керемет күндү бул күндү көркөм бир айтыш курайын. Акындагын колдогон сындырып көңүл койбогон керемет элим сиздерден ыраазы болсун Кудайым. Мынакей Манас шаарын көргөндө тим эле көтөрүлдү көңүлүм. Көркөмү жанды сукта эзелтен жалалабаттай жеримин. Адебин арбап суктан татмоно болманас элинин. Көчөдө кайда жүрсө да сылык сүйлөйт жаштары. Жумшак мүнөз ар бири кичипейил жайдары. Карылары кадырман, кыргызымдын каймагы. Мисал кылып дал ушул Рахматуллаң атабыздың айтабы. Кадырман мындан атабыз оорубай узап жашаңыз уул кыздын болуп ардагы. Муул кызыңар демекчи, кыздарыңар жолукчан жүрөктөрдүң арбады. Жаркып нурду келишет шооласындай таңдагы. Чоочунду жандап баспаган уян келген кыздагы. Үйлөнөм десем тоготпой уят кылып таштады. Канседен ачылып дайым турушсун тоо гүлүндөй жаздагы. Кыздар Кадича эне сыяктуу, кыздарыңар уяттуу, кимдер сүйбөй туралат. Келин кылса кызыңдын атене толкуп кубанат. Кыздарыңар ажарлуу кылыктанган келишкен, абайлап сүйүп алгыламалар Кудайым берген периштең. Ал эми жигиттериңди мактабайм, айбаттуу деп Манастай ырларымда какшабайм. Канчалык кыйын болсо да журт ишинде бек туруу, хан Манастай эр чыгуу жигиттик биздин парзыбыз. Өлкөнүн кызмат жумушун өтөлүп бүткүз карзыбыз. Күчтүү болсо дагы да күчкө толсун ылайым. Алсыздарга ал кубат жараткандан сурайын. Катарында мен дагы калышпастан турайын. Идиристей устатым талимин белдиң үлгүрчү. Караңыз айтыш жактың үйрөтүп, караңыз билбегенин билгизди. Эртеңин ойлоп элимдин, кал. Албеттең айтыш деген ушундай дагы далай чыгалы. Алдыңарда токтолбой кызы
sığınır kılalı. Kaçan gezegimdi berette bağandın getip bir jatat çıdamı. En anda mese canagam gezegin benim bulagın. Irlarım senin modeli gövüründü çuvagın. Ösür eldim baldarı birini biri batır deyip haylanayın batırım ırdanı sen menen birgen uğamı. Ey beni ey. Maktalı aytan salamdın ay manastırın aman be. Cemile gelgen balamın dekşireyim dep çamamdı. Kalın el yurtum bir yerde kolda ondan turgula. Gezekti mından sen verdin İsa'yının karasam. Hırda dep mından jatasın men hırdadım andan tavayın. Aylanayın İsa'day Nokattan geldin karasam. Ağam benim bir yerden aytşam dep sen geldin. Jestangdaydın içine sen tartışamın dep sen geldin. Ağamdı mından karaçı sen görüp bir turdun denge elin. Jalalabad degen jerimiz jakşı bir bolgon elimiz. Jayların orus mayramı jarkıp bir tursun gebimiz. Haylanayın İsa'day ömrün andan ardayın jakşılıktargan jıyılsın. Haylanayın İsa'day jakşı bir gün kıyılsın. Sen dadımından nokattan gelipsin inim kıyınsın. Janadan berin gep ayttın, Jalalabad'dan janaga kızlar var mı dep ayttın. Jalalabad yerinde kızlar anırın sunupsun ankeninin boydoksun. Hırday verinim talvagın, uyatka takır kalvagın. Kançalı akın gelse den alardın barın jalmagın. Halkımdan ay adayım kadırla benim akınday bulup sayrağım. Elbette ras maktadın menti açılgan torat bağız. Jakşı uydum ayttınız izgi tilekten bulutanınız. Bizde bolgon balaga tatıptı timelen ağaday bolgonumuz jakşı eken. Hakındardı kuvandı koygonumuz jakşı eken. Kıyınsın dep maktadın, sahabalarda gezindi maktap koysa timelet maktavagın dep alıp toprak betine alın çaş çekin. Maktasanız şandanıp toprak çaçpayın menemi. Sahabalar sıyaktı imanın güçlü emez sebebi. Paygambar hadisinde gep aytkan, haylana meni bilesiz mınamınday dep aytkan. Eң arаңарda eң korkunучтуңар бул бой доктор болот деп айткан. Мен айтайын андамындагы курбу тууган теңиме. Ибадатка бек болуп нафсини кишендегиле. Дал ошондон иншалла каусар суу ичендегиле. Ал эми мен кыргыздын кыздарынан чөптөн өткөн балемин. Анткени мен бойдокмун, калкың бойдоккон ишенбегиле. İlgerki şarım жаңырып, иретке кайра салынып, эл турмушум оңолду, бакыттын шамы жагылып. Менетинең üstüne asfalt salındı. Aylanayın eliniz Kudayım çın bergen eken bağındı. Zor kala kılıp aldılar gece tün örüp jatkan ayıldı. Şaharga girip
el atsam jezden bolgon estelik Kurmanbek Batır turup turup Jalpıgan ülgü bolsun dep atayı 8 metrigen öyde kurup turup Haylanayın belegim aytayın çıkıp turup Vakit degen uşunday kaykalıp uçkan buluttur Kurmanbek'tey batırdım unutpay esken inip jür kızlardan çurkabagam artından çurkabayım delen artından Haylanayın bayeke aytar sözüm bir gana Kurmanbek Batır sıyaktı biyik turdayım biyik jür Janatan beringe baytı kulakаңандан сиңимдүү Айтасыңандан эркелеп бул айта бердиңдан инимдүү Баятам бериң мен анда коркунучмун деп айттым Коркутам деп берди кыздарды менен деп айттым Айланайын жанының коркунучтуң эмесиң Татынасың сулуусуң Асмандан түшкөн нурусуң Жалалабаттан агылып чыккан бир курот суусуң Курманбек Батыр деп айттым Алдагы биз тарапта Аныдан эскен аламын Билесиңдин каякта Эстелигиң дагы бар Курманбектин күмбөзү биз жакта турган жагы бар Билип андан алгыла көрөсүңөр баарыңар Айланайын акындын чыгып бир турсаң карачың актаңдай болуп сабыңар Эң алдындагы ашта эмес алдуулуктун сыпатын ала барман жашта эмес Адамдыктын белгиси уногуң аш кабактай башта эмес деп айткан экен карадым Айланайын жанагам сен дагы муну карагым Мактаганды коюңуз ой мен ошо татыксыз төмөн баламын Малемиң атайын келип ноокаттан атайын келип ояктан жөн эле кетип каламды Айланайын элим уксаңар ушинтип ырдай каламды Жасанып алган келиндей бактарагы сыланат Жанатан байкап турамын мөлтүрүп аккан булактай көк арттан келген суу агат чырактары жалтылдап көчөнүн көркүн чыгарат Бийик түшкөн тамдарың асманды тиреп керилет Тыян шамдын тоосундай адамга даана көрүнөт Манастай болгон шаарыңа келгин бир келет көбирет Жаздын жыты буркурап жагымдуу жанган абасы ушундай соонун шаарды көрктөндүргөн карачы элибиз мына мээнеткеч эзелден бери дагы ушул күндөрдү гана самачу калкым болсун деп ниет кылгыла өлкөмө борбор болсо экен өнүгүп Манас каласы Оорубай узап жашаңыз чакырдыңыздар бирге эргип бир ырдап жатабыз калкын сүйүп кадырлап кылымдын аша жашаңыз урматыбыз сиз үчүн сизди сыйлап турабыз жалган болсоң айтыңыз кызматыңыз кылабыз чык десеңиз чыгабыз түш десеңиз макул деп түз түшүнүп турабыз мусулмансыз затында Каабатулла кашында Арабаттын башында дагы кечен чыгыңыз жараткандын парызы намазда бекем туруңуз ошонча эл колдоп келдиң өзүңдү ушул эл менен эсен туруңуз албеттен атайын келип коштоп турсуңар ушинтип элгөй берип ачасың Айланайын улуу журт бөксөрбөстөн толгулан улуу элден болгулан Алемиң акындарды чыгарган жестаңдай акын ордосу мыңайым узак жашасын рахмат урматтуу акындар рахмат убакыт келип калды жооп бермеңиз анда жооп бермеңиз
Тоқтай қарақа. О, бечерем не тамақ ішкен емес. Şurada. Durğanda olan. Атайын келіп ноқаттан жақсы бір сөзден табасың. Бечере. Көріп білгенсең болады қа Құрманбек-аның жүргені, ошот қалма қыршын таласың. Келдім қарасам ноқаттан келген бала кен. Ошондай болып қарасам ойланып тұрған шақ екен. Ақынға мынам аттанып бұл соп-солы болған жаш екен. Dağıl etedi. Айланып кетер жаным алдыға көстөй жөнөй бер. Ырларымдың бөлөй бер. Ырларымдайың шыр болсын, ұққаның андан ыр болсын. 2026 жылы бір жақсы жыл болсын. Oyvan soyuz tıra. Әлбетте мындан ақының не сұлусың деп қайталап айтасыз кептің қызығын. Мен дағы тұрып кет албай қызыдым, чиркин қызыдым. Ең әлбетте кең манас ушул қаласын мақтап жатқан учурум. Атабызға жақсам деп жақтап жатқан учурум. Қызық кептің ақырын қозғып жатқан учурум. Адебиндің уяттан қорғып жатқан учурум. Кетtin sozulup, el dağı gitti zehri bol деп жатқан учурум. Ay rahmat, Allah'tan rahmat. İsa Jolcin jana Belek Meymanbayoğlu. Çok rahmat. Azam. Aman bolmasınlar. Ebe